Apangan. Himpunan. Apangan. Next. Apangan. Okay. Next. Napiligan. Mangkayan. Mangkayan na. Sablan. Okay. Bagaimana dia divide? 1, 2, 3, and divide! Kurang tayo. Eksakto ni kita dumangat ada ti forma dito ay awan. Awan pa pinayaban tayo nga.
Tindihan mo na. kaitet nengi Mashallah suk manduwat painiti Siksa Yakub tan kuyut angken arafi Al-Jusi kate
Diyos